Kabila aragenda. Ni Kabila mu kwemera kwe uvuga ko kuvuga buri gihe ari byiza ko uvuga igihe wamaze gusesengura ko ibyo ugiye kuvuga bifite uburemere cyangwa se bifite umumaro kurusha guceceka. None se Kabila abantu bavugaga bati yinjiye muri AFC M23 muri 2022 na gatatu mu kwa 12 asohotse muri M23 ashinda ikindi kintu. M23 yamushumbikiye ejo bundi akakora amaventure ye n'ibindi agakonsilita abantu yasohotse nta bundi bufatanye hari iki. Rero ndabibonamo ibintu nka 2 cyangwa 3. Kabila kwinjira muri AFC M23 nibyo byamuhaye indi sura kandi nibwira ko atifuzaga. Ni nabyo byaganishije kugatirwa igihano cy'urupfu. Gukatira igihano cy'urupfu un ancien président qui était au pouvoir mu gihe cy'imyaka 18, un homme qui a pu kugeza igihugu kuri transition pacifique bitari byarigeze bibaho mu mateka ya Kongo, agakatirwa igihano cy'urupfu ashinjwa trahison cyangwa se gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Nabyo ntabwo ari inkuru nziza kuri we. Nge ndamubona rero nk'umuntu wateye ino ntambwe nko kwerekana ko atari muri AFC M23. Ariko still bikaba birimo gushakira amaboko ya AFC M23. Nabyo ndabikubwira kubera iki. Mu bantu Kabila yarakeneyeho imbaraga za politike, harimo abantu banze kujoyininga Kabila mubo yarakeneyeho imbaraga za politike. Atari uko bamwanze, atari nuko bemera Tshisekedi, ahubwo kuko badakozwe ibyo kwinjira muri M23. Yego. Ako kantu uri kukumva? Abo bantu uyu munsi rero Kabila abahaye umwanya wo gukorana nabo bitwa abanyapolitike, ariko ejo ntawe uri bubashinje gushyigikira inyeshyamba. Baraba bari gukora ibikorwa bya politike kandi binemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari kwikenyeza amategeko mu byo barimo. Rero ukabona ko n'iki ngiki bwa gatatu nacyo ari igikorwa cyo kubyibushya AFC M23 politically. Ari nacyo navuze kuva mbere, AFC M23 yungutse uku kudakomeza guhuza kwa Tshisekedi na Kabila. Byahaye AFC M23 uruvugiro politically, diplomatically, nyine ibona ubwinyagamuro kuko ingufu z'igisirikare ho AFC M23 irazifite. Ndetse ushatse navuga ngo izivoma mu kidakamo. Yego. DNA y'abantu bo muri AFC M23, abajyanama babo, Imana basenga, amateka yabo, abagira abarwanyi naturally, n'abarwanyi muri ubwo buryo. Ariko politike irigwa iranagurwa. Ushobora kuba rwose ndabyita gute? Ujye wumva abantu bavuga karekana nagakecasha. Siyasa ushobora kugira izo uvukana. Ariko amatama masahara hagera ntasabira nk'igisigati. Hagakenerwa ikofi, hagakenerwa connection, hagakenerwa ibintu byinshi. Ibyo ntabwo wabyishoboza uri nyeshyamba she. Trump akubwira ngo intambara yararangiye, ariko ku rugamba irahari. Uretse kuba iri ku rugamba, intambara irahari muri diplomasi, irahari muri media. C'est pas même la fait du début du commencement. Ibintu biracyakomeza hariya. Rero abanyekongo bitegura indi diweri, bitegure kubyigana, bitegure kuza kubona reaction ya Kinshasa. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya EBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye.
bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivantisite. Hamagara 0788 30 23 99 cyangwa 07 82 70 40 20. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Yes, reka tubasuhuze tunabaha ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumeze neza, turizera ko ibikorwa byanyu biri kugenda neza. Nitwa Janvier Haki, ndi hano kugira ngo tubane ku biba bitandukanye hirya no hino hamwe na Nkuye mu Ruge Yves. Yves, ni amahoro? Ni amahoro cyane Janvier, umeze neza? Meze neza cyane. Twifuriza amahoro abantu badukurikiye aho bari hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no mu bindi bice bigize isi, kandi tubashimire by'umwihariko ko baha agaciro ibyo dukora. Yego, reka duhite twitangirira ikiganiro. Duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane, aho abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinze umutwe wa politike ugamije kumurwanya, bise Mouvement Sauver la République Démocratique du Congo. Uyu mutwe washingiye i Nairobi muri Kenya, aho aba banyapolitike bawushinze ukaba uzajya uyoborwa cyangwa se ukaba uhagarariwe n'ubundi na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twahise twibaza tuti ni indi ntambara, ese uyu mutwe mu kuwushinga icya mbere na mbere bivuze iki ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Bivuze ibintu byinshi, not only ku gihugu but also ku bawushinze, bitari no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, no ku karere. Ejo nahoze mbwira abantu nti ibireba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose byimukiye muri Kenya, niho bigomba kuvukira. Niho ririya huriro rya Vital Kamerhe na Tshisekedi Cash niho ryavukiye. AFC M23 niho yavukiye. Iri zina rya M23 bitwa rikomoka muri Kenya. Amasezerano ya Kabila na M23 ashyira iherezo kuri ya ntambara ya 2012-2013 na Nairobi muri Kenya. Kenya niyo yinjije Kongo muri EAC, navuga ifite mu ruhare runini kurenza abandi. Iyo Kenya niyo yari yoboye ingabo hariya, ni Kenya izanajua ibindi, ndetse n'umunsi muzabona mu buryo buri militaire ibi bihugu biba bihanganye, ndavuga Amerika, Abarusiya n'abandi batangiye guhanganira amaha. Kenya nibwo muzabona icyo ivuze cyane muri ibi bintu. Kenya yabaye epicenter mu buryo bw'igisirikare n'ubutasi by'abanyamerika muri bibazo byo muri Kongo n'ibindi. Rero Kenya n'izingiro, abantu babirimo mu buryo navuga ngo bamwe mu buryo batazi. Akarya jambo ngira ngo rya Perezida Ruto ejo wari uri gukoresha, aba babwira ati ariko ngewe naba ntafunga abanyekongo, nako abanyakenya bakoreye ibiganiro hano iwanjye bantutse, nkajya gufunga abanyekongo baje gushingira umutwe hano, ntabwo byakunda. Kenya hari ikintu kinini ivuze, ntabwo bivuze ikintu kuri Kongo gusa.
reka njya ku byo warumbajije kugira norohereze ababa badukurikiye bategereje ko hari ikizima kituvamo kuri ibi bintu. yego Iri huriro rigiye kuyoborwa na Joseph Kabila. Mu buryo bweruye, Kabila kuva yava kuri poste ya perezida mu myaka 5 ishize 6, ntabwo Kabila yari yarigeze agira ikintu ayobora mu buryo bweruye muri politike ya Congo. Yari afite titre navuga ngo ebyiri ziri muri imwe, cyangwa titre imwe iri muri ebyiri. Yari sénateur à vie en même temps qu'aba président honoraire. Ibyo byari imyanya imuhesha icyubahiro, ndetse no kuguma muri politike ya Congo afite influence nk'umuntu wa mbere watumye habaho peaceful transition of power bwa mbere mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'1960. That's it. Uwo nguwo ni Kabila. Ariko romance ya Kabila na Tshisekedi ntabwo yigeze irenga umwaka n'igice. Barashwana. Kabila aragenda. Bashwana bucece, ntibasakuza cyane, bikavuga ko batacyumvikana. Ubwo ndavuga Union Sacrée ndetse nkanavuga FCC cyangwa uvuge DPS na PPRD, kuko abo bose baba bari mu mutaka wabo. Kabila aragenda. Ni Kabila mu kwemera kwe uvuga ko kuvuga buri gihe ari byiza ko uvuga igihe wamaze gusesengura ko ibyo ugiye kuvuga bifite uburemere cyangwa se bifite umumaro kurusha guceceka. Uwo niwe Kabila tuvuga hariya. That Kabila rero yasohotse muri silence nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu. Urabyibuka yaganiraga n'itangazamakuru cyo muri Afrika y'Epfo ntibuka cyitwa Sandwart, akoramo inkuru ye. Binarangije Kabila nyuma arasohoka aza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubundi gushaka kukwereka bya none icyo bishatse kuvuga mu buryo bwiza. Kabila aje mu bice bya Congo, yaje mu bice bigenzurwa na M23 mu kwezi kwa 5. Hari yashize amezi 3 wavuga ko M23 imaze gufata ibice by'ingenzi Goma na Bukavu, cyangwa se Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo. Ariko yaraje aho mu gihe hari yashize umwaka wuzuye ishyaka riri ku butegetsi muri Congo UDPS ritangiye kumushinja kari we ufasha umutwe wa AFC M23. Ibyo byari byavuzwe mbere na Augustin Kabuya, SG wa ririya shyaka, mu kwezi kwa 5 kwa 2024. Ejo bundi mu kwezi kwa 2 nyuma yuko Goma na Bukavu bifatwa, haba inama y'umutekano ibera iminici mu Budage. Perezida Tshisekedi ajyayo atangariza isi yose imbere y'abarimo Emmanuel Macron n'abandi ko Kabila ari le vrai commanditaire wa AFC M23. Autrement dit, Kabila niwe mutegetsi wa AFC M23. Ibyo byashingiweho byagiye bivugwa guhera mu kwezi kwa 5 muri 2024 mu buryo bweruye bitangira kuvugwa. Byashingiweho Kabila yamburwa ubudahangarwa. Yahabwaga no kuba sénateur à vie, ndetse yahabwaga no kuba président honoraire. Uko kumuvanaho ubudahangarwa byahaye inkiko za gisirikare uburenganzira bwo kumukurikirana. Ibyo nibyo byaganishije ku gukatirwa kwa Kabila igihano cy'urupfu mu kwezi kwa 7 ejo bundi. Kwezi kwa 7 nondabeshye mu kwezi kwa 9, kuko ubu tuvugana hashize ahubwo ibyumweru 2 akatiwe igihano cy'urupfu.
ahubwo ukwezi kwa karindwi nibwo urubanza rwe rwatangiye, ahubwo mu kwezi kwa gatanu nibwo bamuvanyeho ubudahangarwa. Sibyo? yego. Twihute cyane kugira abantu bumve aho turi kugana neza. Kabila amaze gukatirwa yagombaga guhitamo kwiruka agahunga agaceceka, cyangwa yagombaga guhitamo bounce back akarwana. Igihano Kabila yahawe ntabwo kirangiza kariyeri politiki ya Kabila gusa, ni igihano kinarangiza influence ya Kabila no mu buryo bw'ubukungu, kuko Kabila afite imitungo myinshi, Kabila afite imbaraga mu bya diplomasi, Kabila akeneye gukora muvoma n'izindi. Nabyo twasisinguye tuvuga ngo Kabila amahitamo ye ya mbere azaba kurwanya Tshisekedi ku kiguzi cyose byasaba. Kuko iki gihano yahawe igihe Tshisekedi yaba ari ku butegetsi nta n'igihindutse mu mibanire ya Kabila na Tshisekedi, ni igihano navuga ngo kirangiza Kabila. Hari ibihugu atabasha kujyamo. Uri kubona yagiye muri Kenya yagenda, muri Uganda yagenda, I even think ko no mu Rwanda yagenda. Hano babyumve ntabwo ndi kubihamya, nta rwego na rumwe mpagarariye, no kubitekereza gutyo gusa, ariko gutekereza ntabwo bikubitisha. Uwo Kabila ntabwo nibwira ko hari n'ibindi bihugu byo muri SADC byinshi yajyamo bijyanye na influence afite n'amafaranga, ariko hari icyo birimita. Kimwe mu bikomeye buriya abanyarwanda nibo babivuga neza, ni ukugira access ku gihugu cyawe, ibindi byose aba ari ibintu biri aho ngaho. Kabila niyo mpamvu yahitamo kurwana agapfa cyangwa agakira. Ndabizi hari abari gutekereza ngo none se ko Kabila asanzwe aba mu kwabuki na AFC M23, ko Kabila asanzwe avugwaho gufasha AFC M23, cyangwa se ko ashinjwa kuba komanditeri wayo, kubera iki Kabila yahitamo kujya kushinga undi mutwe utari AFC M23, kandi akizera cyangwa se akumva ko uwo mutwe wamufasha kugera ku byo arota? Nabyo biransubiza inyuma ho gato. Tariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri 2023 havutse umutwe wa AFC M23, cyangwa se AFC M23 nge nkunda kwita kuvertire ya M23. Iyi AFC M23 urebye igisobanuro yarimo ikintu kinini. Iyi AFC M23 ni Alliance Fleuve Congo, ni nk'urunani cyangwa se umbrella ihuza abanyekongo kuva muri Kongo yose kugera kuri Fleuve Congo. Fleuve Congo ihuza Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville. Mu yandi magambo, ya M23 yari icyama kirwanira abavuga ikinyarwanda, mainly abo mu bwoko bw'abatutsi, yari yamaze guhindura isura, yabaye ikintu kireba abanyekongo bose. Ntabwo ikiri ba yindi yo kuvuga ngo nabantu bo muri Kivu yepfo, nako mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'amajyaruguru na Kivu yepfo, oya, byabaye by'abanyekongo bose. Icyo gihe abantu bayibonye nkaho ari umwinjiro mwiza wa Kabila, ko Kabila yinjiye. Ndetse byahamijwe n'uburyo abantu b'imande ya Kabila binjiye byoroshye, barimo Corneille Nangaa waruje aho ngaho icyo gihe. Ibintu byahamijwe n'abandi bantu bo muri PPRD bari kwinjira, byagiye bimera bityo. None se Kabila abantu bavugaga bati yinjiye muri AFC M23 muri 2022, na gatatu mu kwa 12, asohotse muri M23 ashinda ikindi kintu. M23 yamushumbikiye ejo bundi, akakora amaventure ye n'ibindi, agakonsilita abantu, yasohotse nta bundi bufatanye hari iki. Rero ndabibonamo ibintu nka 2 cyangwa 3. Kabila kwinjira muri AFC M23 nibyo byamuhaye indi sura, kandi nibwira ko atifuzaga. Ni nabyo byaganishije kugatirwa igihano cy'urupfu. Gukatira igihano cy'urupfu
un ancien président qui était au pouvoir mu gihe cy'imyaka 18, un homme qui a pu kugeza igihugu kuri transition pacifique bitari byarigeze bibaho mu mateka ya Congo, agakatirwa igihano cy'urupfu ashinjwa trahison cyangwa se gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi, nabyo ntabwo ari inkuru nziza kuri we. Nge ndamubona rero nk'umuntu wateye ino ntambwe nko kwerekana ko atari muri AFC M23, ariko still bikaba birimo gushakira amaboko ya AFC M23. Nabyo ndabikubwira kubera iki. Mu bantu Kabila yarakeneyeho imbaraga za politike, harimo abantu banze kujoyininga Kabila mubo yarakeneyeho imbaraga za politike. Atari uko bamwanze, atari nuko bemera Tshisekedi, ahubwo kuko badakozwe ibyo kwinjira muri M23. Yego. Ako kantu uri kukumva? Abo bantu uyu munsi rero Kabila abahaye umwanya wo gukorana nabo bitwa abanyapolitike, ariko ejo ntawe uri bubashinje gushyigikira inyeshyamba. Baraba bari gukora ibikorwa bya politike kandi binemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari kwikenyeza amategeko mu byo barimo. Rero ukabona ko n'iki ngiki bwa gatatu nacyo ari igikorwa cyo kubyibushya AFC M23 politically. Ari nacyo navuze kuva mbere, AFC M23 yungutse uku kudakomeza guhuza kwa Tshisekedi na Kabila. Byabuhaye AFC M23 uruvugiro politically, diplomatically, nyine ibona ubwinyagamuro, kuko ingufu z'igisirikare ho AFC M23 irazifite. Ndetse ushatse navuga ngo izivoma mu kidakamo. Yego. DNA y'abantu bo muri AFC M23, abajyanama babo, Imana basenga, amateka yabo, abagira abarwanyi naturally, n'abarwanyi muri ubwo buryo. Ariko politike irigwa, iranagurwa. Ushobora kuba rwose ndabyita gute, ujye wumva abantu bavuga karekana ni agakecasha. Siyasa ushobora kugira izo uvukana, ariko amatama masahara hagera ntasabire nk'igisigati. Hagakenerwa ikofi, hagakenerwa connection, hagakenerwa ibintu byinshi. Ibyo ntabwo wabyishoboza uri inyeshyamba, chers amis. Niyo mpamvu nyambabwira nti biragoye kandi biragoye cyane gukora impinduramatwara ikaba successful nta bantu bagufashije. Yego. Mu magambo make nibyo. None ukambaza uti bisobanuye iki kuri Kongo? Nicyo kibazo wambashije. Bisobanuye ko ibi kibazo cya Kongo kitararangira. Trump akubwira ngo intambara yararangiye, ariko ku rugamba irahari. Uretse kuba iri ku rugamba, intambara irahari muri diplomasi, irahari muri media. C'est pas même la fait du début du commencement. Ibintu biracyakomeza hariya. Rero abanyekongo bitegura indi dueli, bitegure kubyigana, bitegure kuza kubona reaction ya Kinshasa, bitegure n'ibindi batigeze batekereza ko ari byo bizaza ejo bundi. Ahubwo se ukiri aho ngaho nahita nkubaza ni kuba uyu AFC M23 yari ikiri mu biganiro, urumva ni umutwe wari ukomeye cyane urimo urazonga leta ya Kinshasa bari gushaka ibisubizo. Noneho hagiye havutse undi mutwe n'ibinumvikana neza, urimo abantu bakomeye cyane kurenza AFC M23, ufite amafaranga n'ubushobozi, byumvikane ko ugiye kuruta, aho nibigiye guhita bihagarika burundu by'amasezerano, bakavuga se n'ubundi turakemura iki se? Hagiye kuza biratandukanye. Uyu mutwe urebe n'ureba mu biganiro, urebe muri bya biganiro les dialogues intercongolais. Ahubwo hagasigara ikibazo, izo dialogue intercongolais zizaba M23 izaje uyihe role? Ese zizaba mu bihe bice bya Kongo byose, cyangwa ntizizaba zireba abo mu bice bigenzurwa na AFC M23? Bizagenda gute? Ibyo nibyo byo kwibaza rwose. Yego. Nanone tukibaza tuti uyu mutwe ushingiwe mu gihugu cya Kenya,
ntago Kinshasa iratangaza reaction, ariko byanga bikunze iri buze gutangaza ize kugira iki bivugaho. Ntibigiye guhita noneho bikurura umubano utari mwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Kenya, kuko cyahaye bigaragara ibyumvikana byo bishobora gukekwa ko Kenya yaba ibifitemo n'uruhare runini cyane. Ahubwo n'undi umubano mubi urahari, umubano mubi urahari already, ariko ntabwo uza kuba agrave cyane. Kongo imaze igihe mu bintu byo kwigengesera, yahisemo ko ibibazo byo muri Kongo byose u Rwanda ari rwo ruzajya rubishyirwaho, ariko mu by'ukuri nimba n'u Rwanda rufite aho rubangamira Tshisekedi mu bibazo byo muri Kongo, ntabwo ruri rwonyine. Oya, niba hari n'ibyo u Rwanda rukora Tshisekedi akavuga ati baranzonze, ariko nta kundi, ntabwo ruri rwonyine. Ukwiriye kubara hano, ukabara Uganda, ukabara Kenya, simpuri kugira nkoresha amagambo meza, mu bihugu bitumva ibintu kimwe na Tshisekedi ibiri muri Kongo, ntabwo ari u Rwanda gusa. Harimo Uganda, harimo Kenya, harimo n'abandi bantu bari influential, batabombeki bande, harimo abantu benshi cyane. Nanone urabona uyu mutwe kuva washinzwe, twitege ko biri buze kugira izihe ngaruka ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ingaruka ni ukumupuza. Ni duweri nshyashya ivutse, ni duweri ivutse mu buryo bwa politike, ni duweri aza guhangana nayo, ndetse ikaba ishimangira ikintu twaze tugaruka hano, tuvuga ngo Kabila akeneye ko ibizaba byose muri Kongo azavuga ati ni ugushaka kw'abaturage, ntabwo ari ibintu bije gutyo gusa. Oya, niko abaturage b'abanyekongo babishakaga. Nyine akeneye abantu bo kubiseguza no kubyitirirwa, bitazitwa ngo ni Kabila qui était affamé kugaruka ku butegetsi. Ego. Yego, reka tuyiveho iyi ngingo twigire ku yindi. AFC M23 yasubije abagendaga bibaza ko ishaka ubwigenge bwa Kivu zombi, ubwo ni ukuvuga Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi yabitangaje binyuze ku muvugizi wayo wungirije Oscar Barinda, wasubije abarimo andi mahuriro yavugaga ko iri huriro naryo icyo rigamije gushyira imbere ari gushaka ubwigenge bwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi yabitangarije igitangazamakuru Bwiza, ni igitangazamakuru cyandika ariko gifite naho na televiziyo niko nabyita. Ese nkakubaza, ese mu by'ukuri kuvuga ko AFC M23 ikitagamije ari ubwigenge bw'izi Kivu zombi, byaba bisobanuye ko AFC M23 mu by'ukuri yaba igamije iki? Byaba byiza ari bo bibajije icyo bagamije. Kuvuga ngo byaba kubivuga gutyo baba bagamije iki? Ngiye nasesengura imvugo kurenza kuvuga ngo ngiye mbavugire icyo bo bagamije. Yego, nibo bakizi by'ukuri, ariko ibihari hari icyo bishobora gusobanura. Ntabwo ibyo tuvuga bari ihame, ntabwo tuba tuvuga amahame, ariko kuko twe duhitamo nyine kuba mbyite gutyo ba liberal, cyangwa se kugaride neutralité na impartialité. Dushobora kuvuga ibintu ntibibe cyangwa bikaba, ntabwo aba ari ihame. Ariko abantu ba M23 bakaba bavuga ngo nimba ibyo batabigamije, mu byo bashaka batabigamije, sibyo? Kuko nabibonye ko Oscar Barinda waranavuga ati none se nimba tugamije kwigwizaho ubwigenge bw'aha hantu, ko twamaze Bunagana igihe gishyira hafi umwaka nta bayobozi turashyiraho, sibyo? Nibyo avuga n'ibindi. Nge simbona ko byaba biri wise cyangwa biri mu bwenge AFC M23 ifite ubushake bwo kubohora aha hantu, ikahakora repubulika yigenga, ikabitangaza iki gihe. It is too early. Ndetse byaba bimira bikanaburizamo ikisobanura nk'impamvu irwanira.
rero yaba ibishaka yaba itabishaka ndagira ngo nkumenyeshe ko niyo yabishaka iki gihe atari igihe cyiza cyo kubitangaza. Ndetse ndanakumenyesha ko niba inabishaka system izakoresha izabanza iharanire ibintu bibiri, ko bayireka ikagira uruhare mu kuyobora hariya, icyo ni kimwe, cyangwa se hakabaho federalisme nabwo ikagira uruhare mu kuhayobora. Hari ukuvuga ngo mureke tuhayobore by'igihe runaka atari federalisme, hari no kuvuga ngo mureke igihugu kibe federali, ibindi kazabikora binyuze muri referendum. Rero haracyari kare gutangaza ko bafite iyo ambition. Byaba ari uguchewinga, it can be like biting what they cannot chew. Baba bari kuruma icyo batabasha guhekenya. Icyo ngicyo tubanze tugishyire ku ruhande, bibe byo ntibibe byo, ntabwo waba ari umwanya mwiza wo kubitangaza. Hari ibindi bintu rero abavuga ko nabyo bishaka utavuga ko ari abasazi cyangwa se utabijugunya gutyo. Icya mbere, iyo migambi yo kuba Kongo yacibwamo ibice yatangiye kuvugwa guhera mu mwaka w'1962. Ndakumenyesha ko na nyuma yaho hari abagiye babigerageza za Katanga na hehe. Hari amateori de compromise avuga ko n'ubundi hari iyo migambi yo gucamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice. Sibyo? Ubwo rero ibyo byavuzwe M23 itarabaho, kuba yo ihari none ikaba ishobora gukora ibiranga iyo nzira, byatera abantu kwibaza ngo nibiki. None se M23 iri gushyiraho impapuro z'inzira, itekereza ko umunsi umwe izabwira leta ngo ngaho dore twazishyizeho ngaho ziteshejwe agaciro, ku neza ziteshejwe agaciro, mugarura izanya bari zo mukora? Iri gushyiraho inzitizi ku bava mu bice leta igenzura binjira aho ikontorora, bimeze nko kwihorera kuri leta. Aruko ibabwira ati umunsi umwe tuzabivanaho ku neza. Irashyiraho ibigo by'imari, igashyiraho politike z'imisoro n'amahoro. Ngenda bibona nka rukwanga kuburizamo ibintu. Ni impamvu ebyiri zatuma kubwira gutyo. Kwanga ko abantu bavuga ati dore n'ubundi impamvu barwaniraga siyo, hari birenze. Harimo kuba nyine timing yabo ibaye mbi, bakaba bakanga kubitangaza. Ariko ndibaza ngo bo babibonye babyanga. Jambo wakubwira ngo uyu munsi ube tubare, ndabizi ko uri umunyamakuru cyangwa se unaruta kuba umunyamakuru, wakuba ngo uri umunyamakuru, tuvuge se igitangazamakuru cyiza mu byigenga, tubare ko ari umunyamakuru wa Igihe cyangwa The New Times, bakakubwira ngo hinduka deje w'iki gitangazamakuru, wabyanga? Ntabwo nabyanga. Cyangwa se MD, wabyanga? Reka. None si byo ntabwo biri mu byiza bageraho. Bo barakubwira ko atari byo barwanira, kandi koko kurikije ibyo bavuga, ariko ibyo barwanira kimwe mu byabibagezaho, bimwe mu byo barwanira nuko bagira igihugu cyigenga. Urakoze. Nyemerera ngushimire. Twakoze cyane. Dushimire nabo twabanye kuri Nkwiye mu Rugihe Yves Official. Ibiganiro n'amakuru birakomeza.